Ephesians chapter 1 sizofunda. Bless the Lord. Ephesians chapter 1 sifunde verse 22 and 23. Amen. 22. Wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe, wamisa abe inhloko phezu kwakho konke kulo ibandla, elona lingumzimba wakhe, ukugcwala kwakhe ogcwalisa konke kubo bonke. And he puts all things under his feet, kusho uNkulunkulu, kusho uJesu, and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. uPaul la usivezela indaba ukuthi uNkulunkulu is the head of ibandla. Hallelujah, ibandla elingumzimba wakhe. Hallelujah. So izwi kaNkulunkulu liyasivezela la ngokusobala kakhulu ukuthi ibandla ilona elingumzimba kaKristu. Hallelujah. Lithi wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe, wamisa abe yinhloko. uJesu uyinhloko phezu kwakho konke kulo ibandla, elona elingumzimba wakhe. Hallelujah. Ibandla lingumzimba kaJesu. Hallelujah. Siyabona futhi uPaul, the very same person uPaul ku1 Corinthians chapter 12, uma ngingaphazami, uyayichaza ke indaba yomzimba uze uyilinganisa ngomzimba womuntu ukuthi umzimba womuntu wakhiwe ngamalunga ahlukahlukene, kunezandla, kunamehlo, kunani njengoba sazi. uPaul lapha uzama ukusivezela indaba yomzimba kaKristu. Hallelujah. Umzimba kaKristu olibandla. Hallelujah. So ke mina ngifuna ukuveza ukuthi bazalwane, kubalulekile ukuthi utholakale usebandleni. Hallelujah. Asiyeke lento bazalwane ukuthi uma sesifikile in the kingdom of God, uma sesifikile ensindisweni, bese sifuna ukuthi senze ngendlela yethu. Kaningi eBhayibhelini siyayibona indaba yebandla. Hallelujah. Ukubaluleka kwayo siyabona even ulokhuzana uPaul incwadi eziningi meyibhala uyibhalela ibandla. Hallelujah. Akasibhaleli an individual person. Even na uTimotheo, kwincwadi kaTimotheo meyibhalela uTimotheo umbhalela vele emfundisa indlela yokuphatha ibandla. Hallelujah. Sizwa meyethi ubafundisa how to behave themselves in the church. Hallelujah. Ibandla libalulekile. Ibandla lingumzimba kaJesu. Hallelujah. Umfundisi izolo ukuvezile lapha yaku-Acts izinto eziwu4 ezaqinisa the first church. Hallelujah. Bakubala lapha yaku-Acts chapter 2. Hallelujah. Ukuthi abazalwane laba baqinisela esifundisweni sabapostoli. Hallelujah. Baqinisela ekuhlanganeleni. Hallelujah. Ibandla is the assembly. Hallelujah. Is the assembly of abazalwane, ukuhlangana kwabazalwane. Hallelujah. Yilezi zinto ezabaqinisa. Hallelujah. Zayenza ukuthi baphumelele leli bandla lokuqala. Hallelujah. Uqinisela esifundisweni. Hallelujah. Ukuhlanganyela. Hallelujah. Ukuhlephela usinkwa nokuthandaza. Hallelujah. Kubalulekile ukuthi usubmit ebandleni and serve ebandleni, ngoba mawenza njalo you are serving umzimba kaJesu. Hallelujah. If ungatholakali ebandleni, uNkulunkulu uzokuaddressa kanjani? Hallelujah. Even from ikhathi zakoMose simbona uNkulunkulu athi kuMose uqoqa uIsrayeli, bese uyamtshela ukuthi nokuthi. Hallelujah. Ukubaluleka kokuhlangana. Hallelujah. If ungatholakali ebandleni, uzotholakala kanjani emzimbeni kaJesu? Ngoba phela umzimba kaJesu ulibandla. If ungekho ebandleni, sokuthola emzimbeni kaJesu. Elithi izwi likaNkulunkulu uma esebuya ubuzobuya ezolandana
ibandla uzolanda ibandla. So wena if ungatholakali ebandleni sizokuthola for sure emzimbeni wakhe ungekho ebandleni. Hallelujah. Khona nje omunye umzalwane wayekangixake iyangixaka lento mina bazalwane ukuthi umuntu athi uyamthanda uJesu but umuzwe ekhuluma against the church, against umzimba kaJesu, and yet you proclaim ukuthi uyamthanda uJesu. There's no such. Awukwazi ukuthi uthanda uJesu bese ukhuluma kabi ngebandla likaJesu eliwumzimba wakhe. Hallelujah. Kubalulekile bazalwane ukuthi sitholakale siseva endlini kaNkulunkulu njengoba sila siyi-fervent prayer center, we form part emzimbeni kaJesu. Hallelujah. Sinengxenye ethile nathi nabanye banengxenye ethile ekhanda umzimba kaJesu. Hallelujah. Ngifuna nje ukukhuthaza abazalwane ukuthi kubalulekile ukuthi utholakale uyilunga lebandla. Hallelujah. Uzikhomithe ebandleni bese uyaseva ebandleni. Hallelujah. Ukuze uzotholakala emzimbeni kaJesu. Lithi izwi likaNkulunkulu kule ncwadi esifundile u-Ephesians uthi elona lingumzimba wakhe ukugcwala kwakhe ogcwalisa konke kubo bonke. Hallelujah. Ibandla ila khona uJesu ekwazi ukuveza amandla akhe onke. Hallelujah. Lithi lesingisi verse 23, which is his body, the fullness of him who fills all in all. The fullness of him kuvela ebandleni kukwazi ukuvela emzimbeni kaJesu. Hallelujah. Amen. Bengifuna ukusho lokho nje bazalwane ukuthi asiyithatheni serious indaba yokuzikhomitha nokuseva endlini kaNkulunkulu ngoba masenza njalo siseva uNkulunkulu uJesu, siseva umzimba.